Ora lau mari ho'eki, ka ma hamata pure, ha tahi whanua, pe whoki ha takilotu, pe mo e kainga tonga ko tawa pe, mo mea mai ki he polokalama, tala noa politikare, ai au whakahoko atuia i he hotani, ka tak whamoi mori be i he motuhia, ai kai ke ongo atu, ai fufua kamata ai polokalama, ka motui ka pau e toi palaparema be, pa mo te tohi mai pe o whaha mai. I he hoatani o ku taitali rei whoki ai whaiwhikau pita pua, ke whakahoko atu ai polokalama talanoa politikare ko ia o e wikeni, ai e whakahoko atu ia i he ahoni. E whaiwhikau pita pua, malo e tau mao e hoatani. Malo mo e tau toi mao e fuata whakoloa ko ni Solvista. Iyo. Koe, nange koe na ku kamata lawe ki ai, koe whahinga polokalama whoki koe ni i he social media, na ke kau koe i he fuafua toko taha na ke hanga kamatai, a hono ngāwe aki, a e whahinga mea ngāwe koe ni, he taimina i ke i kamakamata mai ai, pa koe aho ni ko hoko ia o koe fu mea ngāwe mālohi au pito eni i he tau whetu utaki. Pa koe neongo koe kaweinga mahu inga ke he tātala noa ai temo kālati pia mo tonga, ka ko tui te tatoki a ua tu pe ki ai, ka taki kamata mua ai whaiwhikau, koe e maubenga ki te ki i whamatala mua ki he kamata anga, pia mo e mea nani hanga whaka ai koe, ke hopo mai ki he whahinga malae koe ni, o ke kamata ngāwe aki ai social media, i he whahinga kaweinga mo e pōpō aki na ke hanga tuku mai he ngahi taulahi koe ni kua osi. Ka tuku loria pe Solvesta tonga ki o tua koe uhi koe toloi mo wheuno e mo uia e vai tau au sia vai e fu au whakoloa koe ni. Pia mo e whainga maari e koe ni, pia kou whakatapu he ni ki he hau o tonga King Tupo Ono. Pia he whakatapu ki he tahine kuina nasi pau u tu ah. Pia mo e whare haa mo he ofo. Whakatapu ni a hou i kotoa pe o e whonua, kai uma ai si hatau hi whanua mo e whare matapure. Whatapu mawahe ni ki e pare mia tonga, e mo e hou e minista e kalau ni, si haa whakaronga tonga koe kau takloto ngā hi whunga waka, si kau whakapaya, kai uma si whare a whine pia mo tangata. Ai tau kau talavou, whine mui, pia pe ki he sola mo e wulango toa pe, ku mo mea mai ke ma polokalama, kulere pia mo Solvesta e o ni. Ai ata pe mua e motua se wani tai o tua pe mo e tangata ke talanoa e mea ku ke e tokanga ki ai i he talanoa whakapolitikare ko whamalo lahi solo pe ko whiawhia pe a honi ko hi ho koe ko ha sola taua e ta whetau laki he ni na ngāwe mai he lotu he ngahi tau laki pia na taua o ke ngahi wheitu na taua o ki wawa o he wafe mātolu pia kilo he kai karotu i sas a whitu pia koutui koe ngahi ui koe ni kuta umai kia he ahoni koe ui whakautua e ni kuta ke kina ki taua ta umai ai ki he tuunga kuta ngāwe ai he social media. E tupe mua solo ke uta noa ki he historia na tau tokia umai he ahoni ki he social media. Na tau kamata pe whirea media pe ki mua tau ngau pe newspaper mai ngahi TV mai whai ongo. Ki he taimi koe a kou whakafukuai ni he tahiwa walukiwa, tahiwa hiwa noa. Na osi kaua uia i he reolahi au pito i he media. Pea na taimi eni na osi hua i e tangata eki pare mea malolo ia he walufitu. Osi hoko ia koe whafafonga o i kakai i he wahi tangata puuluaki. Ka koe taimi hoko ia kei whiri whakaluku fua pe solo. Na tokotolu pe ai wahi kawhafonga tangata pu. Pea na kamata fika tolu pe tangata eki toki hawai. Ka nau kamata au he tohi, koe kuhuko kamata he tohi he media. Koe fui taimi koe na kuai kau taki lotu o teke koe o pou mo teke te mokalati tonga. Koe taimeni na huai koe ai kau taki lotu. Pea koawia na aku taki tau he tohi he media kai wheilau lau i au he kakai he aho koe a Solvesta.
Ko au na aku tohi ke kautaki lotu o ku hala e nau mea aku whai. Aha koe a balo e ke manatu pe kia kalaf moala me kau ngau e koe i he taimi. Koe ku tohi koe taha koe ku atke e tita mahal koe tari e ono pe fitu. Koe mamahi lotu koe ka inga lotu e kautaki lotu koe ni. E nau kalu se whai au he wiki. Wiki. Mai ke tuku ke umata e fua haku nima. Tuku ke umata e fua haku nima. Na mau whai ka solo vestawa o mei mahina ia tolu ke wha. Hau be nau fu potanga tohi ala te uki tohi. Pena e oko tohi mi dia ia taimi koa tohi e titai ngai tohi mana koa. Ihe tohi aki taimi koa. Pea uia o nau kore mai e newspaper ke mau hiki aka i siu e taha. Mau hiki aka i siu e taha kua motu ae pa ko ose manako e pepa he i siu. Koe pepa fo ke whakatau e solvesta. Pea au mai ai ke hiwa ngo fulu tupu hange ko hiwa ono hiwa pitu. Kamata ai e whangi me a koe ne social media ko chat room koe ni. Na ui e ki kawa pou e taimi ko ia. Pea koe oku kei ilo pehe e toko lahi he kawa poulu kaua pia koe ni whai whe kau. Koe kau helo ia he kawa poulu. Koe kaua i pia moe le tio wake tari wholau. Koe kau tangata ia he aho ko ia na mau whataki mai. Ka koe taimi ko ia e Solvesta, na kai ke whataki mai social media ia he mea lelei koe no tau tala noa kia he aho ni. Na e hoko e social media ia koe mea ngawe ia a te voloi he aho ko ia. Peta wau mai ai ke pipo, pa koe Facebook ai ni Solvesta ke whanau no e tala noa. Ko whafufua ke malu wha, i he wafe kaha wha, na e kamatai e kuhu mai ki social media, ka nau hu mai ko ia ko was whai whekau ai. O kamatai e, o mau tālanga tala noa pe politika rei tua, kau malanga au he social media. Kau taim kua Solvesta ko tui ko whehu ina ke o mai ka te au koe hae motivation na ne ai au ke hu mai ai ke social media. Koe mea uruaki pe motivation ni koe nene whakahu mai au ko tui pe au ia ko kiftien whakautua. Uruaki ko o kanga tua o mai ka au e ai poto i rea. O kanga tua mai moe loto, pe mai moe ata mai. Pea mahalo koe kift, mahalo ngatahu mai o tua ka au e ai kai ki umana wahe ke urea ake mea ko wongo to tonu ke urea ake. He koe ahoni foki. Lahi koe palo pare mai ko whatongai o tau kakai ahoni. Lahi kakai unau tae tui ke mea ko ia kakai ke nau silawa na tolo rea. Ko whamoni he ahoni i he kakai toko lahi unau tohi mai. Hau he kau whaif kau ko na wa whaif kau malolo. Ko mea koe ko urea aki ko mea pia na e kumuni ho nau loto. Ko nau whamalo mai. Ko hanga tua o mai hata. Ke ne rea aki ai mea. Ko tui koe kiftia o oku ku mai o tua. Ke lava rea aki mea. Oku kai ke lava he toko lahi o rea aki. Pia rea aki i he whaunga rea rei. Oku i kai koe whaunga kape kape. Pa ko tui pe mahalo koe taria ke whehu i na ke o mai e Solvesta. Aia koe whakaukau whoke, koe lotu pia moe politikare. Koe whakaukau mahu inga ini. Ka pata tau whakaukau ki ai. Oku iai ai kakai, oku ai pe ani i. Oku nau talamai nau tōlu ia kau whaiwhikau. Mou holo mui o tuu he tunga malanga tuu mauai. O te mou te manga mai mo tōlu ke politikare. Kai tuku wange pe politikare ke he ni ihi koe. Pea koe ai kau whaiwhikau ia, oku nau talamai nau tolu, o tui o kawai mo koe. Koe politikare me lotu o kai ke lawa ia, o whakamawai wahe. I ka keki i lawe mai mua, ki he mahino ke te au ai ngahi pōpoaki na ka whakahoko he social media, ngahi malanga, me toko ni whalau maaria ke kakai. Koe fo iafe koe ke politikare, koe haho ai tau mua na ke hafe mai ai ke politikare. Iyo, o kuongo be solo he ku motu mai hore, a kuongo be? Iyo, o kuongo be. Ai kau te atu pe ai whehui, koe politikare pe moe lotu,
Iyo. e na tu u Ana pe o koneksi ni ho me aku. go tu be mahalo ku o go ngo tu be Mo ka ge ongo mai, ka ge ongo mai. ke ngo tu ai Sai be solo ka ta iyo ko mahino be ka uia ho fe hui ka pa Afe, ongo atu pe kure a. iyo okay Kau ta no ata uia he me kona ku ke ko uhinga ko to lahi ku lai ne ke he ko politikare mo lo tu ko me be ko fe mau o ke mahino ke kau politikare ko kapau te tau ko lo tu ia ko fufoi whakamamanilahi a ku malu e mea ko toa pe ia ai e ku hange ko e lau ko ai sa me mua faves uloaki o wasi hoa e langi mo e fonua mo e mohu o ia mamani mo ia kunofo ai so ko ne tu pehere va ana ko e loture vai a ko kakaia ku na hanga whakafofonga ai tokotaha ko ku malu a mamani pea ko e mea ko to pe ia he tui ko a ku solo vesta ko fatongia e kakai lotu ko no whakafuo o mo ui o i loto he tangata whakafuo ho tulunganga ko no whakaria e taha ko ku whaingo fuangi pea ko ne lelei ko ha feitu a ke politikare pea moe hawhanga feitu pe whaia ko politikare whaia ko politikare poka whainga mala e peke he ki he ngā we ko mea whakaulunganga ko mea ia tene hanga o whakarerei i hawhainga tunga kai ai pe hawhaia ko kai anga kovi ya ke matai tohi o kui kai whemau hanga we anga ia hataha matai tohi kai anga kovi ko tui ko o te kai ke tūri hataha ia hanga aue i hane anga rerei so ko lo tu rewa ko fo me ai ku ne whakafu he ka pau e politiki pe hataha ia kai ka mo kai haha mo kape e kai ke fe mau he mala e politiki ko foi me ko hinga ke to la hia ke mau no fo pe mau tolu i fare lotu o fai pe no akonaki i fare lotu e solo vesta ko a ko i tonga ko lotu ko foi feitu pe ia taha ku whakataha ki e kakai tu o taha he wiki pero tonga ko lele ko e wiki ia ta taha o fai ngā ue o ko ka time ke tu ke tai e kakai ke tala i ha fono ko me ko sapate ko to ape pe ko me ko na i longa e lotu he aho ko e ko hi ko feitu pe ia na whakataha ki e tonga he aho ko ia kai ta no foi ape sapate pe ko ha mo tu ape ta no foi api me ko o se kolo os ko to ta u di fare lotu e ko me are vai e kau tangata eiki o lotu hono whakahino mo whakafu hono anga so vesta i loi ahon pe gua ia pe sete whanoa te o i kakai ki whare lotu pe i lo fe pe sete o nonoa koe ke o ki he lotu ai mea koe na e tala i whare lotu mo mea na e ako naki i koe i whare lotu e koe whatongia ia kakai lotu ko hono whakafu o i ngā ue koe ni sai, ka mai ko ke social media o ku hoa e wafa e kakaia he social media he tainimi. E lawa fe ke to e whakahu atu mo whakafu e anga e kakai ke na ua whai he ngā ue ka pau koe ta whainga maria e kakaia ke o ke lotu. Me ko wharea ke kau whai whekau koe ui he koe wheitu e ni ia o ku tau whakataha tau tolu ki ai he aho ki he a. Nei mea ngau ea ke te volo ia social media ke mau e ngahi whaamiri mo ngai tauhi wā. Koe kutui koe a aku e Solvesta, ka pau te mau nofo tukuang e politikare, ke mawae ua e politikare, ke ua kau e lotu he politikare. Koe politikare ka peia mo kai haha a mo tae whai totonu mo kai ngako e Solvesta. Ka koe anga e kusio koe ke pehe ke oa e kau lotu he politikare. Ka mawahe lotu me he politikare. Koe ana ia e kau whaihia mo e kau tāmate. Pea kono whamoni bene ta. Ko tui koe kei takirere e pare mia he ahoni
koe hui kono whai whekau. Perfect. O kui ai e mea ku ne puke ia ki whai totonu pia moe o wha, moe ngahi e ki naki koe uho e lotu. Koe ki whatata pe ia Koia, mon lahi apito ai whakaukau. Koe timi usu, timi tu. Magata, kapau te taki I hau ke ai koutu I oku ai pe kapau wakai anges speak up na ke kapau te ta foki mai ki he timi usu pe moe tu koutu pe oku ongo tu pe whaifikau. Sai pe solo. Tanoa mai pe ko ia he ku kau whanongo pe ia ho Iyo. Tanoa mai ko ia solo. Sai pe solo. Tanoa mai pe ko ia he ku kau whanongo pe ia ho Iyo. Tanoa mai ko ia solo. Sai pe solo. Tanoa mai pe ko ia he ku kau whanongo pe ia ho Oku ai speaker oku echo me ai mea. Kau kata kanga ki kapau te kanga ki tamate yanga e mea ko speaker kai pe lava hurere eta elaine. Okay. Oku ongo atu? Iyo, ongo lere mai tainim. Aku ongo lere mai tainim koe ke te echo. Ko tu pe kapau te ta ki hoko atu ki he timi kone ai timi usu puka tu. Kata ki lawe mai mua ki he whakaukau pe mo e tau mua ngā ue ko ia o ku whakotu ai timi usu pe timi tu. E wange solo tari mai naki ka hangao to e Bluetooth ko ni he ko mea ko lo palpare mai. Koia. Kata ki peka o whanongo ka rewa ke to o ange mea ko ni he ko luka mea ku. Koia. Sabe ko ki break ki pe fa id. E fa time ko ni. Koni oku talamai he ni ko ni ku nau tohi mai talamai ku oku ki iongo le rei yang e tai nimi ka nau tolu. Peka ki te motu molongoa. Na mo ka tak pe o he ki taimi ko ni ka ki whale rei ai mea ngā ue. Ke ngā kalawa ke ongo le rei atu ki mo ta whaaki ka toki hoko atu e tau polokalama. Motu pe ia. Arewa pe solo Iyo.
Motu pe ia. Ora be tolo. O palpare ma ko lo ko ia palpare ma so. Koe, mal koe me ta whakio na i he nā ko ia ku mea. Ko siongo mai ai lea ai he tainim. Ko toi peni ke ongo re rei atu. Lea mange. Ko ni ko o si talamai he tokolahi a heni ko o siongo le rei yang lea ai. Io, o kuongo mai peka ku para sai pe. Lea mai peka ko koloa peke mai no ka ku kuongo le reia ke kakai ko taua pe ku me. Koe. Aia koe, ke ta hoka tumua he ta tala noa ke timi koe ni ai tuu pia moe pe ko timi usu usu. Ke katak mua whiwhikau o ki i lawe mai koe ke tau mua o ku mou ngau e ke he tainimi ai timi usu usu pia moe tau mua na e whoko tuu ai. Ai ko inga ko ha ai mau ka vinga ko ni mau tua he usu usu. E usu usu. Io. Solo, koe mea pe ko fe mau ia ke mahino ke kakai koe usu usu ia kui kai ko a part whaka politikare. Koe mau ngau e pe mau tolu ku whai ke koe talanoa i pe au fe mau pe he koe mooni koe mea ia whaka usu usu ia ma opo ia koe mea koe whaka mau. Koe taimi ko ua ke whaka mau anga. E tipene ai tonu hia mo halaia i he mooni. Koe mooni ko foi mea fua e whaia ke whakamau. Koe halaia hata, me tonu hia hata, e tipene bea me he mooni, i he pakapau te fuakawa pia te loi, pia e hoko rewa koe palopare mai i he whakamau anga. Ko tui koe foi mea fua ia, o kune whalo ke fua tau ai e tau ngā ue koe mea koe mooni. Karea mooni pe tangata, fai mooni pe ne ngā ue, pia tau nofo pe he mooni, pia ko foi ka veinga folau panahanga solo fotu. Aki foi ka veinga ni mahono fehu ia ki mautolu pe koe hae. Koe ka veinga ulu aki o ku ngā ue ki ai ti miusu. Koe whingai ke whakafoki o tua ai whonua ke tau toi foki ki he o tua. Ku tau auhia tau tolu. Pe mawe ke tau foki ki o tua ka fui kawenga whika ua ki. Pe kawenga whika ua u mau ngā ue ki ai. Whia mau ia ke te whai he nai whai tu po ula ke fo i fuakawa nai whai ko i po wono. Nai whai o tua i fuakawa mo o tua i po wono. Ko whakakaukau ia koe e tau toi foki ki po wono. O whai ha fuakawa fo ou. He ku fulahi e tau mau i e tau tolu ai fuakawa koe po whai he ulaki whāpa mai whonua. Pena tau ilo e tau toluia solo. Tā pue kina e whonua. Pena tau au ki he tuunga. Koe paanga Amerika pena e marunga he paanga tonga he taimi ko ia. Ko tui koe tahai e fua tau o ha whonua. Mwene mā ui whaka ekonomika. Koe mālohi e nau paanga. Strength o nau paanga. Pena tawa o mai peta tolu ke fitu ngo fulu tupu mo konga ki mui e valu ngo fulu tupu. Na tau sio mata peta o tolu ai na e malunga panga tonga he panga Australia panga New Zealand. New Zealand se ni pe fitu noa he panga tonga. Tole tahan New Zealand se ni fitu noa. Koe uhi koe matawai koe na e tahe. Ke papate whatonga he tainim solo.
lahiange kaupoto I whare area he mo pure anga he tainimi, koe whonu e toke tā I tonga he tainimi, alu e a koia maalunga, kai tū ulo e mea whakaikonomi kai. Na koutu ia uia he kaipe toi alu he kaipe ke makape, ko hi ke whalala tangata ia ke poto e tangata e. Kai ngalo e matawai koe, na e tau mā ui ai he tau lahi e whonua, he tau lue mai merino, nonga e whonua, pa koutu pe solo, na ke tupu ake pe I motu moau I hake mo hapai, ai o sio ki he mau luta e nofo I motu. E o atu pe lu sipi, e o mi pe lu sipi tatau pe, kau weko mea mau inga lu sipi, pe whatongia pe ia e tau hiwa, mo te ilo e maa wahe te whakapapa ki te tamai. Aho nia, ku tupula ke poto ia, kai tō lalo e mea whakaurunga ngāia. Tupula ke poto tō lalo e mea whakaikonomika ia. Lahe tupula kia tau pehe koe taimi mama e ne whonua. Ko whakarea o tau whapanonga I social media. Koe kuonga mama e ni. Ke kuonga mama fe. Upalakuang e ulunganga I tangata, pe lahiang e whaihia. Koe mama ku ha he to onga mo ui, koe mama koe fui whakamatala. Peko tui koe kawenga koe toi whoki ki pou ono. Whia mau ke toi whakawa matawai ane whakawa tupo ulu aki. Koe o tua mo pou ono, koe kawenga hono tolu koe oku teke koe he mea. Na hanga rock fa pe mo ka tangata lotu e aha koe o whakotu o tau moto koe o tua motonga hoku tofi ai. Ai koe whakakau hono tolu ia o ku nofo ai su pe koe timi tu. Ke tau to e whoki o sio ko tau moto pe ai ke moto ko tau kakano e koe uho e tau mo ui. He koutu ia uia e solo o tau mau e tau tolo e tonga. Koe o tua ene o kupuria. Kana e whokotu e tupo ulakia mo kau tangata koe na nau whokotu e moto. Ke mua e o tua pa tok tonga. Koe mea koe whamoe ne koe tau kei mau pe tonga. He ku tau kei whakamana atu mo whakati solo atu e mea whakaikonomia mika e whonua. Pea kua stupu. E ko mana tau ia e solvestana he walu fulutupu na e kei hiwango fulutupu miliona pe. Koe ni ko tawa o whangeau miliona sirini remittances money ave ki tonga. Ai ko tua te ni mi ku tau kei mau pe tau tolu e tonga. O tau kei whakamana vai ai mo whakati solo e misini ekonomika e whonua. Ka kupuria e o tua ai. Koe mea ko ku vea mea whakaurunganga koe hihe ku ka koe koloa o tau kei mau ho tau tonga ai e tau kei ofa peki he ki tonga. Koe mea kou whe mau ke tau whok tau tolu ki he o tua, koe whoki ke o tua mo tonga, koe uho ia mo e kakano e tau mo ui. Ke ua nofo pe he tonga kai pure o tua, pa kono tolu, he mau he mea koe ki kawenga niman o whokotu ke mau ngā ue ai. Koe kawenga hono tolu koe whaia, koe whika ulaki koe whoki he o tua, whika hono, whika ua koe tau whoki ki pou ono to e whai ha tuku pā, to e whai ha fuakawa. Ka winga hono tolu rewa koe o tua mo tonga koe kakano e mo e koe tonga koe. Ka winga no wha rewa koe ku ngā wei mea. Ke hoko e fuka ai whonua koe siate wholau. Koe kolosi, ko tau siate wholau. Koe ka winga ia ku tau turi ai. Hoko e lan kulokula koe tāta aia ke tau who ai e tau ngahi angahala. Pea koe hine hina e tau maa oni e ku maa oni ai o tua hange koe tānoa koe I whakahawa e fitwe staffa. Eke ko hai fuka kai te unga hina, paramai koe kakai ko fo honau ko fu he tāta. Koe ka wenga whakaosi koe ku mau ngā ue ai, ke kei tapu pe sa pate o taingata I tonga. I whakakau ulua ki, koe aho ia te tau wheo hi mau pe ai moe o tua, whakakau hono ua ke whakamanatu ke he tonga koe o tua na ne ngahi. Koe tau whamanatu ma pe koe o tua na ne ngahi alang mo mamani. Pehe kai rewa ke tau whalala ko tau poto ka tau whakawhetai mau pehe. I ngahi lelei ku hanga he o tua o tāpua ki ia ki tau. Pea ko hono tolu rewa. O ku hoko e sāpate koe mea ia ke iuniki ia tonga. Whakailonga ia tonga e ke he mei mamani. Se o ku wau ki isireri na o mahi whitungo fulu tupua ahi ki tonga.
whakamoonea isleria ko laka tau sapate a tonga he nā mahi whiti mo furutupu, walu no furutupu ki tonga I isleri ko nau tolu na e hoko kakai whakailonga ai otua. O tui koe ki ka venga e nima e solvestavu, ufukotu ke hoko hangeha ki si ate folau ke whaia e mau ngā ue. Ka koe kawe ngā kotoa pe koe mooni pe ke ne ke whai ho tau tataki, whai ho tau whakamau i mo whai ho tau whakamau opo. O malo apito e whai whikau ke ngai kawe inga mahu inga ni pa ngai kawe inga wha-off-off-oin. Ihe anga ko koe e wakai ki ai. Ki he ta whaaki koe ko ilo koe ngahi pāti, o ke ostala mai koe ko ha pāti wha politikare ai timi usu. O koe ngahi ka venga fra politikare ia ngahi pāti wha politikare hange koe pāti e kakai koe pātoa. O koe nā ngahi ka venga fra politikare nā tolu ki he demokālati. Koe ngahi ka venga koe ni o kuke tui o kune pou ke demokālati pe o kune pou ki he pure anga whakakonis tū tone whakatu I ke he monaki. E ngahi ka venga koe ni ke whakatu he tū. Motu mai solo ka ko whanonga o telefoni e. O kune pou ke demokālati pe o kune pou ki he pure anga Sai pe solo ka tala no atu e mea ko ke was mahino pe ka venga o koe ngahi tau mua a demokalati e ngahi pāti whaka demokalati koe hae mea koe o mautu umei ai mo mau popo ulaki pe solo ko no veteki koe whakakau koe fo irea koe demokalati ku osi ka aki fuu ai pe a mautoluia me demokalati. Koe hui kono veteki koe fo irea koe demokalati upehe kakai. Koe whehu I re vai he tuu koe mau tuu mei ai. Ko where vai o tua ia he foi tuunga koe ia. Koe kakai. Koe tau mea tatolo ku whai koe whakatori ape ai whie mau ai tokolahi. Totonu ai tangata koe whie mau ai kakai. Pea tau sisi o tatolo ia e solovesta he ngahi whonua muri. I he kakai. Ko pusi pe ai totonu ai tangata mo whie mau he koe mea koe anga hala ko hange hawai lasi. O ku tupulaki pe ia ke alu ke lahi. Pea koe nau hori anau tau he kai ke alu ke whakasi isi. Pe alu ia ke tupulaki a lahi pe alu lahi au pitu. Patata aki pe eni. Ai totonu koe e kau kei. Sio nanau osi, pe nau maa, pe alu pe e nau tupulaki o au ke ne tokolahi ki a whainga tuunga. O nau pore e nau tolu ke ririu e lao ia e whonua ke whie mau anau tolu. Ko mea koe ko nofua o whakaukau ko demokalati o ku ikai pe ke upo wau ke whuirea ko demokalati. Uluakia. Ko whaunga demokalati na e whanau I me whonua ko karisi o kai kia hane tui ana take o tua o tau tui ki ai. Ko foi whakaukau na e whanau I koe me karisi ko nau tui lotua nau toko mi fiolosia ko whanua tui tamapua ai. Tui ke o tua e tahi o tua e ngai whitu keke. Aia, koe uhinga ia koe na nau pehea e nau tolu si ake o tua ka nau whoki mai pe nau tolu fokasi koe o tua pe tangata. Pea nau whau pe nau tolu e mea kotoa pe ke tori a pe tangata. O ku kai o kotonga ia ku kehe. Koe mea tau aia e tau moto ke mua e o tua. Ke kau e o tua he tau mea kotoa pe. Pea kou tui koe uhinga ia tonu ke ho koe wholofola koe lula fua. Koe uhi he koe hori koe e tangata. He kou talata ia he neongo e tau whewhusi ake to tonu e tangata. O ku kei ngahi kovi I pe kau kei ia he kakai whihia he kau kei. Koe tau nofo koe society koe tau ngahi to tonu whaka society e tau iai. Sio kua weni e to tonu e tangata I Amerika. Kua upe o whaere lau miniti hosa no whanau I tama whinga e riprolo ke whakapas. Lau miniti o ku kei ata pe ke whae ke tisaiti ke eliminate mo ui a ene tama. Sio da pehena ai pehe mahina pe fiha o te kai ke hoko si. Pau pe ke whae rio lau miniti
o ki ai pe to tonu ai fa ke to o mo ui ne tama sio ko ngahi to tonu ya koe oe pule anga oe kakai ma ai kakai ki he kakai e ti pene me a kotoa pe a concentrate pe he kakai ko me ko kai pe ke tu ia ki fa matala mai koe ai politiki o pehe ko te mokalati ka pa te tau pehe ko te mokalat whaka o tua ko te mokalat whaka o tua e pure au ni ure vai o tua ia e mea ko tau ko tau wata toke lotu ko ka tau ka ko tui e solo e mahino ngofua pe mea ko ko fa matalati ai pe fa no ko pe ka ia ke mea ko ni pe mama pe ia ka ko mea ia ko mautu uai tau fok pe tau ke o tua pe fai pe o tua ho tau whaka toka fai ho tau whakahino pe ko tui ko tau talango fua pe tau toke mea o tua pa te tau merino e pe tau viva ko lau ko la o si merino e pe atonga ia merino e pe mo mamani ia fui lau ko la ta Aia koe ne tuu foki me ta whaaki koe ni e taha. O ku pehe foki he whakaukau koe ki nau tolu o ku nau tui ki he te mokalati. Koe te mokalati koe whahinga whaunga pure le rei taha pe ia. O ku nau tui e ala tariu iai e kautaki pia si iai pia moe whai hala. Pia koe ngā ku nau tariu i ki he kakai. Pia nau whai e fie maua kakai. O ku pehe foki he ni i koe ni. Koe oku i kaita tonu ke tauhanga o whakaanga e te mokalati me murini. He ku tau hau tau tolu o nofo he ngahi whonua te mokalati. O ka haha o whakaukau ke ta whaaki koe ia. Mo famore pe o ku tirei ko hui ko whanonga o he telefoni. Sai. Ko mea ko ku ke tokanga ki ai solo pe mo mea ko lau o ku tau taha to tonu pe foki ai tau to tonu fa foi tui a tau tolu ke tau tui mo tau. Ko ahon foki ko ta talano ane tau ai mea ko mau tui mau tolu ki ai pe mo mau teke ki ai. Ko hui ko foi whakakau ku pehe ku tonu ke ua te tau whakaanga tau tolu mei murini ki tonga ko hui ka mai ta tolo kai e merie o ngahi fonua no fo muri pe tau lata he no fo muri. Ko ki mea la he ua ko whakaam ke kalanoa ai ke whakamahino ki kakai ko ni unau whai nga whakaanga ko ia. Uluaki ka pau nei kai ke tau i murini pe fe tu nga whakaekonomika e fonua. He koe tau se niti en o glotonga utu a ke ti solo ke re fu misini koe ekonomika i tonga. Koe mea ko umari kai ke tau loto na tolu ke tau kauange ka nau kore se niti mai na tolu ka tau tolu ki murini ke oange ke fua ake naume. Koe mea whika uluaki. Koe mea ku te toi sepe ko whewhai ngā longo sika ko ia i he mo ui nau ta ofi mai pia kore mai. Koe te lau pe kulosi ka whewhe. Koe mea hono ua o toka kau ke fui whakakaukau koe ni e Solvesta. Koe tu koe ni koe e tau nofo koe ni whakaekonomika e tau nofo koe i murini. Talamai ange ka pauna e lahi tatau a tonga mo Nuusila. Pea tau mau e natural resource o Nuusila. Pea mo e facility koe o Nuusila. Te tau toi fie o ka whonua ke. Pe te tau mau e mea koe Australia ni. O koe koe tau o mai a tau tolu. Kau ka eke ka hataha ka tau ka koe solo. Koe hui ka ho, kau ka eke tu ka koe solo pe ko hau o nofo Nuusila koe hui koe whonua te mokalate a Nuusila. Hal ko tatu kai ke talatu hata hau ki murini ko ne no murini ko ne hau ko wi ko faunga te mokalati e fonua ke faka uhinga ia he kakai ko tau no murini ko wi ko tau mai ko faunga te mokalati kai ko ren of opportunity ko uhinga tau no murini ai ko e fufo i mau hala faka uri ia e na talamai ko mo rea mai ki tonga ni he ko hi ko mo ki he na ko ne whakalata ko tau kana ke ria lolo i tonga ma ke ria koula i tonga mo ngai
mo nga natural resource ko tama muri ni ko haya e fie ha o no fo he ono fatata ne taso ko ha me ko ke tau sio he ka kai tu pai i ko ka kai kuiti australiani mo me ne ko fanki fo nua iki ko ia una milionea pena autolo na fonua na puna mai na tolo fakatau ate me New Zealand mo Australia mo Amerika o fok pena tolo ki kuiti uloaki na fok pena to ki kuiti he ko tu iloto na autolu o fe unha pea mo na autolu ai pe awa o ku kei fonua fakatu i pea kuiti ia pe mo tupai nau ofa pena tolo nau fonua pa nau saia nau fa unha sistemi ko fonua fakatu mo nau tui lotu nau mau kato pe nau tolu ia ai o ne eliminate le vai beta mate foi fakau pe mai mo tolo rata he fonua te mo kalati ka kai ke mo tu mai ke maurea tu pe mai mo hono wa ko fiha ne kautong o mai ki murin o tala mai ko taulata he ni kata tu fito ke Amerika ahuluaki pe na wo fahila isima o si kite mai hono ki api o nai ai tonga kai ke te fieno fo Amerika ia he ne moi penai ki tama heni solo ke pada ta ne ta nai ki tama hen ulo tonga ko sia to tai kana kita mai fanau ia i pango passport Amerika ya hau heni ne malolo lockdown ni hen ya mau ai ene ki me kava hen ko mau sio pe fo ke ka lockdown ni ai ne ki me kava ni na wa fe falungea e mau ka taba pe vai ka ya puna lava foki Amerika ko sin Amerika ta mai ka tama Amerika ta mai ki tama me Amerika ta mai si ka tangata ka fusaya nga Australia ya motonga ku te eva ta pe ula ki pongi pe fafangu na wo laisima pong hono wa pe ta mai tangata faka to malala i mona ko ku to mai ki Amerika ko tu ka fukanga ko ni tonga kapate na ki yo hoka e maka ko i Hawaii mo me foi ta tentar mai a tonga pe ko le leita fie mari e pe kai ke totongi bia pe no fo fie mari mo nonga ko ai to ta ni i he ka fanongo asinga fo ko ke ta fu loko advance fe ta il fo technical re fe ka ko to ta ni le ta mai ka pau o ku ha ki fo ia phone te ke la pe huka ki he ki computer ki fanongo hanga ton pe taimi ko ku le ai ka sai pe te ta hoko pe ta we ne ki taimi no ko fa fe ta ki ka koe konga ni mahu inga apito ke taki unu mai ki te mokala ti motonga. Koe pure anga ko he tai nimi. Oku anga fe ai sio ai wakai a koe whai whekau pe mo timi tu ki he whakahoko whatongia o whai e he pare mia pe mo pure anga ko ia i he lolotonga ni. Pa mo mawhai ko ia kuna os mao ko he tai nimi. Ko si ongo rei mai solo ka konga ulo aki ku. Koi. Ko fa malo lah ya du solo he hui ko ni ko fe fa fo fa ba sai ko si ongo mai ho me ai si pika o laptop. Koi. Ko fe hui ko ni ki fe ka wa ki pe mo pure anga ko ni o ahoni pe mo mafai. Ko hori mai ko he foi me ko ni ko mana to ke fai ba kirikiti. Ko pe fo ke kauta mai he kirikiti o ku ia pe fai ngata ia ko na malo hinga. O ku na nofo pe na toluia o la mai ka te ka ke ri mai foi pulu ai. E ko hi he ko vai ka ta mai ko na fai va na tolo e va e ri mai va e ka na ko na ta fo ke na tolo ko ri fa ke pulu e Princeton. Pe ko foi ri ko ne fe ko ni solo o ku ke ri mai ko he fonga ki he comparison ke tau compare pure anga a honi mo pure anga ane afi. Pe to e compare e mawhai kuna unga ue ake a honi, mo e mawhai koe ane a fi. Sai, solo, koe osi ene tau ene tolu maro pe ua ene, e kurea hoko pe he Facebooka, koe pure anga maulalo taha e pure anga koe na e toki osi. Whaka ekonomika, whaka ulunganga e kakai,
whakafaihia existen. Tako kanoa koe ni ko whaambeo ke whanongo man katoa ki ai koe uhi he ko whakamoni ia he rekote kau polisi na release mai koe tauni. Ai tuunga koe na iai koe wafe taha walu. Mo tuunga wafe taha hiva. Une o whakamoni ia me rekote kau polisi. Ai tau whamalo he whetongi. Ai tuunga pure anga. Ai hifo koe he wafe taha hiva. Ai tuunga koe bau maulao. Pea u he fui taimi ko ia e solo o uia tonga ko e Kingdom of Ice. Nice. Yeah. Na ia e ngahi mea na e hoko he fui maha taimi ko ia pea na e au ki he fui ai o mala e wakapuna he whakafo ou pea tohi pe ia ai welcome to Tonga kai ke te ai welcome to the Kingdom of Tonga ia. Na ia e whangi i whaka ilonga ia na ku pick up along the way ai tu unga fo i feto kaki he pure anga koe ki mua ia nau tolu mo pure anga koe ni na naurere ai mo pure anga koe he ahoni sai koe fonga koe whakarere pure anga he gusio pe a aku ba fa more pe solo koe sio pe nia e motu a fai fekau koe sio e nia politikare oku tipeni ngaue a pure anga ke kavenga que foi kavenga ko na foto que na ngaue que ai he na foto kai me pego na foto e pure anga pa ko na kavenga ngaue pa ko me ko to apete na fai he taimi na na te mi ai ko fa ma unga e foi kavenga ko na foto ka ko ki o iloi ai pure anga ko fa ho ko pure anga ko ifo ke feu e pure anga a honi mo ma fai ko o ma ko na ngaue ke a honi. Koe mawhai koe he pure anga ua whe kamata mai koe he pure anga na toko si. Moe mawhai koe he pure anga koe. Ni koe mawhai ta taupe. Mawhai ta taupe nange paremia koe. Mawhai ta taupe nange paremia koe. Mawhai ta taupe nange komunista koe. Mawhai ta taupe nange komunista koe. Koe no mea fua hange koe mea na lawe ki ala mu. I he sio ai kakai. Koe ola. Koe outcome. Koe taimina na uwhakarere ha mea. Koe mea ia e whai ake mea fua koe kakai. Sai koe pure anga koe ni. Na nau hu mai pe koe nau kawenga pe na nau la fotu mai koe langa fonua. Koe kawenga na nau anga fotu mau langa fonua. Kana o sirea pe he tau kosi te kai ke nau kamata koe pure anga nau langa nau toi fonua. Koe hui he koe foi to lalo koe pure anga koe na tau osi koe foi pure anga mau fonua ia. Koe fie mai pure anga langa fonua ia ke hoko mai he tu ai pure anga mau fonua. Ka fai ha mau koe nga we koe fai koe langa. Au kam koe ai. Ma fai ta tau pena e oange ke kakai ta tau ke kakai ke. Pare mia ke kai mi ke. Ko me ko ke tau sio ki ai ko au kami ko e ma fai. Ngau e ke tama ko ni hono ma fai ke langa ke fonua. Ngau e ke tama ko na e toki o si hono ma fai ke toi o mai ha u ma fai. E ko na u ka venga folau. Ko toi o mai ha u ma fai ke na whakarere a ke fonua. Tokua o te kai whiunga mawhai. Pea tau sio pe tau taulia ke he nunua o e ka venga wholau koe mai ha mawhai. Tau koe ke tokanga ke mea whaka ekonomika, koe ke tokanga ke langa whonua, koe ke tokanga ke ngahi mea, koe ka venga ia koe langa koe o mai mawhai. Pea e tō lalo rewa ngahi mala e koe ke whaha tokanga ia ki ai. E tō lalo ekonomika, e tō lalo ulung, e mea whaka mau lao. Fai to tonu me. So koe pure anga koe he ahoni, koe nau ka venga na toko e langa. E no forewa pure anga ia koe, mo e kau te mokalati koe, o whakaanga e langa e pia. Ka ku nau langa pe nau tolu ia. Koe uho ia ka venga na nau hu mai mo ia koe langa whonua. Koe ngahi hala koe langa whonua, koe langa whare koe langa whonua. Koe langa ngahi whare, la langa ngahi api koe langa whonua. Koe tanu ke hala ki uta, koe tanu ke hala ki tahi koe langa whonua. Tatau ai pe he kai foke o se whakaanga ia ha whainga whaunga pure anga e solo. Kai ke o se whakaanga ia. Ka koe ka veinga i te tau whakaanga pe tau toke pure anga koe ni. Ka koe nau ka veinga na tona e hu mai ko ia, mo ia koe langa whonua. Pea te nau langa whonua pe nau to. Pea kou tui e solo. Koe pure anga pe nia na o se hanga pe he o tua ia. Plahe lau ia nge koe engineer lavu me bea. Na ngau pe o toa la he taim ko ia ke fai whakahoko katoa umea koe ni ke tau hoko pure anga koe ni.
he ku faiteri ape o tua ia ne firi hata ke ne mea ngau e aki ke whakahoko hono fina ngalo. Pea kou tui koe mea koe no tau hoko koe kia he tai nimi. Koe fina ngalo pene o tua ka osi mau pe hako maha pure alalanga ke langa e mau. Pea kou tui solo koe malo e whakanou no futano e kuloloa pe lahi mono ngahi whatata o na ia. Ka kou tui koe ne totonu ia koe mea koe hoko tai nimi koe pure anga koe ni. Mawhai koe na o mai ke pure anga koe ni. Mawhai ta tau pena ange pure anga koe. Ka kono ngāwe e mawhai aki e nau kawenga ngāwe e talare vai ae ola kehe koe mea. Ai koe whi ngāwe ake mawhai he ongo tama e lava whakawhai kehe ia he tausio. E ngāwe tama koe koe ne kawenga ana koe langa whonua. Koe mawhai koe te ne ngāwe ake he langa whonua. Koe ngāwe tama koe te omi ha mawhai pea e hoko e whetaka ia o me mawhai kai tūlo e whonua ia he ngahi laine kehe. Koe tio pia aku solo whamore ki he anga e tūnga koe ho whiui. Koe mahuinga pito e whai whikau koe whakau ni o ku hau ke te au he lotonga ho lawe mai ke ka winga e pure anga koe ni. O ku iai e kau pōpō ia, na nau pōpō pena tolu ia, na kake nau pōpō na toke pure anga o si. Ka na nau pōpō na toke ha pure anga fo o. Ka ihe ne au mai koe ki he aho ni. O ku asi mai ni ihi ko ni o nau tala mai. O ku hange o ku irifia e kau pōpō ia koe na kake nau pōpō ke pure anga o si. Ke whakaanga e pure anga koe ni. O se mahina pe koe kulanga, tamahe e minista paanga ke langa e whare te au walu noa ki oskiti sema. Koe ngahi langa ena ngahi whare na ke lawa mai kia, ngahi whare la langa, koe ngahi whare e whiha kos. Ai, o ku lahe langa whonua mo e hala. Ko whea mea ku palo parema he pure anga koe ni, o ku whia mau ke tokanga kia e kakai, i he whare re pure anga koe ni, he mahina tahataha koe ni. Koe mea koe nuku ke lawe ki ai solo ko whiwhia pito o lawe mai ki ai ke tokanga koe ni o ko tau tonu whokia solo ko tau ngou tau oi koe ki he lotu pia tau kari pe tau tolu e mea e aho pe tau whakawhetai ai hange koe whatata pe koe ulangi whiri koe he wā whetā whā pe mau e Samuel Agrispo hiwa na ku pousi ai e ku whakamonu ia ki ai mea. Pea to e whai ko no vete ki te whiri he wafta hawhitu, to e mau pe Samuel Agrispo hiwa, neo me utai tui ki ai. Ko hukulau maari ko o ku, ko bea ko hoko ko ia, ko whina ngalo pe o tua, ko mea ia, ko mea ko ai ko ki whakakaukau ko he timi usu, he tau lue pe. Ko mea ko ku hoko, tau tari. Ka tau lue o si o pe koe haa koe whina ngalo o tuaku hoko ai mea ko ia. Ko whenga mo uia koe ko nofo ai au. Aia nai whiri koe a Grisbo hiwa e mea na kai ke unoto au ki ai. Kai hoko ia. Tau tari ai au ko whina ngalo o tua pe o hanga au ia o abe po waktara monu ki a Gris. Kau si o pe ko hai mea hoko. Pe a umaa veteki. Pe kai ke unoto he whiri. Te mau bea Gris kau pe iyo. Ko te whina ngalo pene o tua. He ka pauna e whiri hataha kehe he e solo. Ona e whiri hataha kehe o sikono me teke tui. Te tau ofi tau tolu he whai ngatu unga e whai tau i tonga. He kei te ai loto ia koe o e kakai e fu kakai koe. Koe uhi hono tuku hifo e. Pia ko tui ko whinangalo pia o tua ke toi whoki a Agirisi. Pia koe foi whoki koe he wawhetaha fitu. Koe wawhetaha walu kure ko tia tonga. E tau pala ku taha whakaununganga e whonua. Moe mea ko topi. Pia ko winga tānoa koe tānoa whakamooni evidence. Koe hui he kua smau ia he koe ripoti koe kau polisi, moe ripoti ko topi he ngai tau tawaki, koe tau palu ku taha ia tonga. Ko hinga koe pehe koe, tau tari pe mea aho, ka tau lue pe, ke tau sio koe haa koe hinga na e toi hangai he o tua. Pia koe veteki hono ua koe ni koe kai hue pure anga fo ou. Ukai koe vetekia he whinangalo ene afio. Ka koe vetekia whinangalo ene afio ai tui koe ngahi tui. Na ne omi pe to e taimi pia whai ene tuu ni ana he.
Pea koe ne toi whiri pe ana e pure anga koe niki. Koe mea neo maari e sio pe a aku. Pa koe usio koe ko whai koe sio whakalau maari e pe ia e solo de star. Koe foi makape koe e pure anga fo ou. Makape koe pure anga fo ou. Maduina o si whainga fo ke whakawhisia a kirisi. Pea tu stapen bea kirisia o kai ke whakawhisi. Aia koe ngahi mea pena o si whemau pe ia ke hoko hange kono whakawhewhika e loto whelo ke tuku pe ai kai nafu pe nau tolu ke nau poto pa tuku ang. He kapau na whakawhisia a kirisi o ke irere pe ai patoa he ahon. Na ostoka awhio e o tua e hoko pandemiki. Whemau koe foi shift e pure anga ia, koe konga ia. Whemau ia e o tua ke whire kakai totonu, ki he situation i totonu. He kousio atua uia ka pauna ke lue pure anga koe ni koe ke lau pe te tau fe lo tonga e tau palakuma e wafe ta havalu hawa e wafe ta hiwa pe te toi pe te meniki e wafe wanoa o koe ke lau pe fe a tonga mahalu kosia e vai coronavirus ia e ahon i he whainga mau taimi mo tu mau koe na ere mai ai he tau ainoa ia koe na tau ere mai ai koe pure anga ko toa peo hange ko lau koe lau fuka peni ko te mokalati koe whaunga rei taha pe ia iyo pia te pe ko me ko mari ai be mai ko fa mari rei ta pe ko ka pure hao kai ko pure si ho hao a pe ia e sol ko pure pe ta hao ka pa te ta mama ta to ke me ta ngata ko pe hao ai ha time incomplete pe ta ngata ai time ko to pe ko pure ara ko e ni mo ku tui ko a aku ko pure ara pe ne na e fili he time behen ko hui ko time mau na to ko si ke fili pure ara ko ni ke na ulanga e fonua Koe pure anga pene na whiri mai ka kai totonu ke nau hentolo e pandemiki. Koe minista mui totonu penia ke ne hentolo e pandemiki. Koe CEO totonu penia ke ne hentolo e pandemiki. Koe minista ako totonu penia ke ne hentolo e pandemiki. Koe minista paanga totonu penia ke ne hentolo e tunga whakapaanga e whanua. Aia koe tui koe a aku ko eke mai foki pe ko hanai hamata vai o pure anga ko e ni i he taini ko tunga whakamata vai ia o te gai kia haku viu aku ke tunga whakamata vai ko e pure anga ko e ni o ilo uhinga ko tari pe hea e whihui ko e ni e solvesta he na te gai kia ha pure anga ia i tonga tene ai ke foke ke ai ke aukai lotu mo aukai e fonua he mahina ko toa pe a taki he kau taki e pure anga ai foi ko au ko ia ko me ko fa me pango ia i solo ko wa unia ko tau kakai ko hui ko na tui fa politika re ko fa aluma ake lotu pa mo au kai o fai he pure anga pe mo fonua ko tunga ia ko tu ia wa o tu unga fa ta mai ia mo fa lau mari e tonga ke tunga ia fu ma o la lo pe fu fa o fa o pito e ko tu ko ia ke lotu solo ka fai he kau take fonua a lotu au kai ko ni e hafunga whakai tangata te nau ilo pe e nau tolo te aku tui koe aku au ngā pe ki ilo tu he kei hao pe mo kei malu pe a tonga o ku kei ngā ue pe a tonga kisi kei ngā ue pe ki matu a tanu hala ke kumiha mea e nau whanau kei ngā ue pe ki matu a langa whare ke kumiha mea e nau whanau o koe ke ilo pe koe nau longoa koe ne mea koe ke pandemiki koe hae mea e whare mahaki ka toa te mahaki ki tonga te nau whai. O koe ke lope ko te hae whakamore una uhinga ke tau tokanga ki whare mahaki. Koe launga e fui akau. Koe launga e fui akau, koe talu ene tau launga e fui akau. Te reike mantu ia taimi e mauai pe tai whaha launga e fui akau. Koe no molo pe a tonga. Koe palo parema ko a tonga, koe whaoa te kakai muri ni o whinga ke toho haki a tonga ke tatau mo Nusila, mo Australia mo mea. Pea koe fui lau noa ia solo, ko whakamea pango ia i he tau kau nofo muri e ni. Ko e oat ki tonga pa oat ki vaiola tala mau palaku e whare mahaki. Ko whare mahaki na e whaere ia i patupu ai, pe hau ia si oko he maa pa whoke to tala mai ku palaku e whare mahaki a tonga. I kai, tau whoki pepa tau tahi ko tonga au tau whoki ki ai, pa tau hifo ki he revolo tonga. Tau tok whoki mai tatolo, ki hake ki revolo ngai whonua ku tau i ai. Ka koe anga ia usio ki he pure anga koe ni e solvesta whamamore. E whawhikau whewhe ta whaako e mitia i tonga, tatau pia tonga mo i ngahi mitia ko ni muri ni, o ku haho o wakai ki ai i he pure anga ko ni, o ku nau pōpula, i he ngau pure anga ko ni pe o ku nau tau a taina pe.
sio pia atu kere polo na tua puta aí. Agora a galera do sio que é a pendia sobre está. Katak me solo. Yeah, it's okay. Coi mitia solo. Koi. O que fo que ai lau ko ni ake ko ni ai ko ni mitia ko ni mwenga tautea ko ni regulation ni ko na to ko lo pe ko winga o fe wi ko talanoa ki regulation ni. Koi. Ko me ko mari ai ko foi lao e ni ana fo tu e puranga ko osi. Ko regulation ni na fo tu e puranga ko osi. Pia ai mo totongia o aluia tupulangi. Kono uhingan solo está. Na fau he puranga ko osi ko puranga na na ufinga ke tapune nguto e kakai. Koi. Pune nguto kakai. Ko me ko mari aquí ko fe mau ke ilo e kakai. Ko foi me abe ko na fai he puranga ko ni ko tukuhi foi mo ua tahamano ke uafe. Pa tukuhi foi mo ua famano ke faafe. Aya ko foi mea pe puranga ko ni na fai ke regulation ni ko na fai ko he. Ka ko foi fatu ko ni, ko foi fatu ko to ape na fai he puranga ani ko na to ko si. Ka ko mea ko mari e ai, ko mea ko te kui pe ho tomata o kitai ke mea ko te fe o te ki faha ko te sai ai, ka te a kita ke faha ko te fehi ai. Pea kai ke te ulaki kumi e mea totonu koe ni ai tupuanga moe erito foi mea koe ia. Ka te fusi mai pe kita ke toki rea pe he mea koe ai koe taino kuala ai ki ai feitu ko te fehi ai. Ko tui koe taha ia ngai polo pare malahi tau fai politikare. Koe tau rea pe he mea koe tau fehi a ke he mea koe tau fehi ai. Pea rea kovi ki ai po mea. Pea ka kovi pe fahai ko te sai ai. Pea sai pe ia. Fatata ke ni, ai peki fatata ko ni e solo koe taimi ko ni koe na fai ai ko ni ai kape be mo nga me ko ni koe he ku ke silo be so be sta nga fu kape covid mo me ko ni nga ulunga na fai ko ke ni afio pe taimi ko ia na ai ko ke tamte ko Facebook pe o si alha ke fai fa totolo taimi na sa semana ha wai ai atensioniare ki asteria ke Facebook ka fai whakatahai ke fai ngau ka ke mea koe ni. Masi, koe kakai koe ni, automatic pe ta whokia ko nau whakatap na tue ke tui. Koe ni ko nau whai nau taurua whakatap ka pū. Koe ne aru pe mahino koe ke whaha ngau e ki ai. Ko toe mapuna hake o toe whakariri fuange ai mea koe. Koe solo, koe lao koe ke media. O kou pou lahi atu au ia ki ai. Heku hange koe ni. Ko fia ni fa e tau lao te kai ke tau whanongo tau toko whakailo hataha he bitia he ngahi lao kon ko fa pia koe na ko stala mai ko fotu e roki reisi ka koe nia o kai ka ha holo e ume koe no ku fai e socio koe mea te ke tau sota toko lao ngai hataha i he mea koe ia mon lai koe malo fai kau koe ko tu ko ne onga pe ku o me ma lo pe ta na ku ta ofi ke osi eta taimi ka ko tu e to me ma ki fe eta ta pe u pa ta toki pa ma o po ai ko ke tu unga ko na ia ko ai nga hinga u ko na pure anga ko ni langa fare mo nga hinga u ko na talave ke ki mo o tu ko ki ni to la na pe he talo hu mai pre anga ko ni mo na campaign be me te one te na campaign po au ki fili ta ka ha o ko ha anga ho wakai ki ai o ku campaign ni pre anga ko ni he na langa fare mo ngai to ko ni ko na fai ki kakai Koe campaign ni, pehe koe langa whare koe campaign ni. Na hu mai pureanga koe ni,
Pena koe nau kawe inga koe langa. Koe. Ko mea ko mahu inga ku nau whai e mea na nau whotu koe nau kawe inga. Koe whakauhinga ia e whakafui tui ia e solo. Koe. Koe nau sia te wholau na nau hopo mai pe foi uraki hiki hake nau fuka sia te wholau koe langa. Koe. Koe mea koe ke kai ke tau lawe tau toria purei ai mea. Koe taha ia o e whaunga pureanga ko toa pe pe aku hange koe lau koe lau koe ane a fi koe pureanga ko toa pe o ku whai nau vi sone. Koe vi sone e pureanga ko toa pe koe nau kawe inga ke au ke whiri hoko o ku nau toe pureanga pe. O koe hinga ia e nau vi sone pe ngawe e nau vi sone ke toe whiri pe nau tolu he pureanga ke nau toe hoko pe pureanga he pureanga hoko mai. He kai ke tawanga e tau tolu ia tala koe nau campaign koe uhi he ku osi whakotu ia koe vi sone sia te wholau ia ai pureanga ko ia he kamata anga he koe wholau e nau waka. Koe vi sone ia o pureanga koe ni koe langa whanua. Koe whakauhinga ia ai kauta e loto koe vi sone. Ka koe mea ena na was watu koe vi sone nia koe mea ni koe campaign ni nia Solvesta koe beni nia. Lotonga koe na nau pureanga ai koe nau siatea nau tauria koe omi whakalahi mawhai. Pea hoko koe a whai pea kai peke nau langa nau tauria kuhi nau toka na toke ke whakalahi mawhai kai tupe nau tauria ai he whakalahi mawhai. O hau mai koe niko osi koe campaign ni le vai. Hu mai koe ai pureanga ia ko o langa whanua. Oho mai rewa e kakai koe na whimau mawhai o nau oho rewa nau tauria whai langa whanua. Kana kai kaha nau kawenga langa whanua nau tauria he taimi koe na tonu ke nau langa whanua ai. Pena iei mai ua whana e hoko he taimi koe ia. Kai ke whaha langa whanua ia nau tolu ai. Nau tokanga na toke mawhai. Sio ke humai pureanga koe ni. Humai pe koe nau tolu ko langa o kamata peo ko o langa e wharea ko langa mai u api moi mea. Nau sio nau tolu ia o effectivi ai vi sone ia koe. Pureanga koe ni. Pea e sai ia ki he whanua mai kakai. A rewa ho nau mata o whakaawa ko i vi sone fo ou koe tokoni ki he masiwa ka moe langa whanua. Koe campaigni ia e Solvesta. Koe anga ia kusio koe. He kai ke utu ia uia he tau talanoa koe ni ko campaign e pureanga koe ni. Koe he koe nau vi sone kamata pia anau tolu koe langa whanua. Pea koe hapea mea e te nau langa. Koe nau vi sone na nau kamata aki koe i he mea paku become reality koe vi sone koe whainga mea pe ia o ku whakakau mo sio tau mamao o te ke ai hano sino ona. Koe mea rewa koe na whai he pureanga koe ni, koe nau ngāwe i ke kamata ke whakasino mai ai vi sone. Pau tau sio tau tau lea Solvesta, mahina taha. Api ako, api nofo anga, hala. Ko tau sio tau lea ki he foi vi sone become reality. Sio koe, kombea koe ke whae taha. Na nau whemau e nau tolu e mawhai. Whakalahi mawhai, te whakarea peo koe whakalahi mawhai. Sio ke hau koe noko nau more ai mea mi ai. Tikai peke accomplish hafo i mawhai e ta. Tau katai, koe. Koe, nai mea pare mea e whaiwhikau he whaki ki koe ni nai. Awe ki e whawha koe ngai whare e nai hua ngai whamiri e tolwhito. Ki loto o malu ki ngai whare koe ni. E nai mea pare mea nani hanga o pehe. Koe kau minista kabineti ngau e mālohi mo osikea vele ngai ni o ku mao he taini mi. Pea o ku haa pe ia he potu ngau e ako. Potu ngau e ngai ngau e tataki ku whai he minista. Koe potu ngau e ako. Koe potu ngau e longoa a ia he pule anga koe nei toki osi. E hu atu ai minista koe ni ona Apostol Valeni. Ku keki tau te loko whanong ke longo a. Ko ha o wakai ke tuunga koe a ko pia mo lere e potunga koe ni mei tonga i he talu mahina tahataha koe ni.
Whamalola hea tu e solo me sta e whiu. O kau ne whiu I ifo he tāri, ba whiu ifo he tāro. Ake kola me. O ku tausio ke ngā au e tausio ke mā ui hake koe ku la me solo me sta. Ko hai ha whonua o ku langa whonua ha taimi whakatu tā maki pehene. Ako te whakatonga, ko taimi langa whonua he taimi whainga māri. Kia ka langa whonua tōnga ia. Tasio ke whakailonga ia, hono whiri mai ka kai to tonu, mo ka kai rerei, he taimi whainga taa peheni, ke nau hentolo pe na toe presa mo ke rere pe a ngau e no moloe mo langa whonua. E kou tui ka pauna e toa pandemiki ia, he taimi koe na whakarere he kau tama koe. Mahalo mate ko takai. Ko tāno ko ke ako solo está hange ko fe I koe foi kau ka hanga e au o reitete ai punakaki ko he ako u tau puna whakalaka tau toluia matui koe longa taha e ako he prianko osi pena e prianko ki muana ia e kau tangata he kau fefine he o kau ai e eiki koe ai minista ako he ahon ko ilo e foi combination ni ko ni o minista ko pe mo ene Harvard pe mo ene CEO ko ni o kupuna ya ko ia o whakalaka ia I pureanga ko na toko si mo nga pureanga ki mua ko famoni ko hinga ko tano pe he solo ko kaunga ako na faiako kuna tohi mai pe na do na fai ko faiako tohi mai pe na do lia whakamo oni mai ai fie mari mo fia ko mea ko ngāue o tānoa mau be tai mo tabe ko whakarere ngāue he langa ko rea mau aki pe ke kau ngāue langa ko mea mau inga ngāue e fie tangata ngāue ko mea lala he ua ku hau he fie tangata ngāue ko e quality mo quantity ko whakapapau ia e quality rere ngāue whai mo outcome ko e mea e bau ai o si guarantee ko taimi ko ku mamahi e kau ngāue o ku kai ke whakapapau e outcome e quality mo quantity e si ange mea lava e koviang e quality e mea ko e whai ya koe te ke mo report ko nu whai mai kau whai ako e nau whata mai mo nau tohi mai mo whetutaki mai tamai nau tolu ia ko talo e mau ngāue pot ngāue ako ko tong minister mo CEO o ku nau hentolo pe na toi palo pare ma on the spot tam ko na aahi ai tam ko na aahi ai ko ki he ngahi api ako pia ko tala mahaki mai ko kau mea o ku solo va tu ai pe ia ko whakailonga ia ai smooth operator ai toko taha ko ne lava hentolo pe presa pa lava solo va pe tan ko ia tala re vai ai ngawe ko ni pa ko sio ke ngawe ko ni ko foto ko ni bango foto pu ki olunga ai ngahi ako toka mua ai kindergarten e preschool ko tanga ko I murini ko ngahi ako ko drop off ko foto ma ngahi ako ko ka drop out sorry ka ko drop out pe ko na po form 2 pe ngata he ako pe form 3 pe os foto mo ya ko ia ke ia pe hope ta ko to pe na tau kata fo geni ta ni me lau koe kau school mutu me kau no school me kala son dolahi ko foto e ako I tonga he tainimi ki he kakai koe o school mutu me bea ke nau te lava te foki o ako ya mo foi palani ne ta solo está o tau unua ke fa lahi he ako madu ya murini o australiani o ku te pau ke ako pe te fa nau ki tai e ria ko ni ku te ai ko sai pe o ke la kita apply ki high school ko tu ke ngai private high school o ku lava apply ki ai ha spot ako e ngai regional ia o ko ke lava ia correct ta ne ke ako region hoko mai pe ko area hoko mai ko pau pe ke ako pe school he ko hi ko fonga foke ta ha fenga murini ke na eliminative ai mafao ato e tau whanau o whai hakowi ha feitu o moe. Ko tuku peke ofi mai peki api. Ko e na kusio hi, na usio he fotutu ngā aue ai minister koe ni, o kukau ia he nau whenga, ke ngahi lau tohi, ke au pe lau tohi ia, o form 1, form 2 he lau tiko toa pe. Ke lahi ange pe, ke toi lolo ange taimi o kunofu ai pe, ai whanau, he nau ngahi kolo, ofi ke nau mātua.
o koe whaunga ia taha no eliminate lo ange na wo no fo mama o me matua alu mama o he oko ke high school. E te no ange taimi koe te na ua ke high school. Pea si ange moe o ma wahe lo me api ai no tau si o ai he ke whakatamaiki moe. Koe tahe ngahi palani ai pongawe ako koe ni ko si o ki ai koe tangata toton pe nia pea ko kai ke tau wofu ai kai ke tō mama o ai fu akau me fu akau na tupu pe me ai tau whawhetai peki o tua bau whai pe hono lo tua na unga we ka koe anga ia solo e musio ki he mala e koe ne pon ngā we ako. Malo pito e whai whikau koe sistemi. Oku nai pehe whak he ni ihi ia whakamehe i ta whakako ni kuna whakanga. Koe sistamu o whia mau ke liriu. Kai toki lava ke whai langa whonua, pea moe langa whakalakalaka, pea moe ngahi ngā ue koe ke tokoni ki kakai. Koe ne tuu he taini mi he ngahi mea kotoa ko ke lave ki ai, oku hange ia o koe ke pehe ia. Hange koe ke te whia mau ia ke whahanga ue ki ai. Oku te whia mau nai ke whahanga ue ke sistemi, pea ku whia mau pea ke tuku mau ai ka tau ngā unu pe i he mawhai ki tau mau taini mi. Koe oku hoko e fui whihui inda fihi koe ni e solo koe fui whihui. O koe fui whihui inda fihi koe ni koe fui whihui maari e au pito. Koe hui oku hanga he e mea koe no oku hoko o pulu oku ikai koe sistemi oku palopare ma koe tangata fua whatongia oku palopare ma. Hanga e fui mea koe ni o whakamoni mai. O koe koe sistemi ia o palopare ma. Whe mau pe ka kai to tonu ia ki whatongia to tonu mo tuunga to tonu. Pe tonu rewa e mea koto pe. Whatata ke. Kau tama koe ni o kunau hanga koe o whakamatala i koe ngahi sistamu pe design mo ngahi sistamu koe ni o kunau hanga o design. Ka pauna e ngahi fui sistamu koe ni fis mua. Os haya kau tama koe ni mai mei fisi. Mei haa moa. Me ngai whanua takatakai, pe kumau hane ngawi Amerika, kene whakua ta foi sistam moai. O au pe ke nau business whakawhamiri, mo e mea pe anau tolu. Ke ulaki refleki mai, ai mea ko ku te whakamatala i a kita, ka toki mohoto a takai, ka te toki ala hake ka fufu i sistam o toi lahi ane. Ai kono monia e solo, koe ahoni, tau sio ai, taku osi lahi pe mawhai a kuange pare mia. O te kei makupuse pare mia ia no whakaaonga i kotoa fu mawhai ko oange ke sistemi koe ulotonga ngā function he tainimi. Aia ko tūko he tainimi, tau toki whakamoni hene. Tana e whiri taware, ai kau wharere pure anga, ai tangata hala ke he whitu hala, moe poto i hala, ke mea. Koe ngā whamatala koe ni ke sistemu ia, koe kia au ia. Tau was whamon tau toi tai nipi. Tā koe fwoi whamatala pe, koe tu e tai nipi koe fwoi whamatala pe si sta mui. Koe tau sio pe tau tolo he ngai whanua takatakai pe hau pe ki mamani. Ala ke pe whanua demokalatia hataki pango ia e whanua, pe ala ke pe takia, pe fis mu ai whanua. Aia ku kai ke, ko tu koe sistemia, ko si aina, o ku komi news ya si aina. O ku ua katoa maamandia ke whanua kom news ko ia ka tala o koe ko system nerei e kom news i. Ko tupai ko pureanga whakatu ia tupai. O koe ko hatu i demokalati. Pureanga whakatu i pia tupai. O fisi mua pia tupai i system pe a tupai. Ko ngai whanua demokalati ko no ku tau whai taki koe ki ai. Ko ngai whanua ia o ku whakaatai o awen ke lotu ko whakangofua ke whai whekau e kakai o tau sio at he lotu pe au kai ke whiunga mo e lotu. Aia ku kaha mea totonua ke tau tuua ke ngai sistamu koe o kutu. Mea mahu inga e tangata o koe mea mahu inga sistamu Koe te tuu whukoe ni maha koe whai whakao si peni whai whekau. Pea koe tui koe lawa reo ke whahamalo lo ai koe ngā ke teo e sāpate. Koe
Ko ngahi ngā ue ko whahoko e he minister paanga. Ko te hamana koa au pito pia ko sio ke tataki ku ne whai me whare paanga ki ngahi development ko nuk whahe pure anga ko ni o ku tai hano tatau ai ngā ue ku whai he minister paanga. Ka kapau e whai e whiri i he tau ka hau. Ka pahe ke te holo ai pure anga ko ni te nau lere aki pē ai fo i speed ko nuk nau alu ko ni o au ki he tau ka hau. Ka whai e whiri. Teke hohaa ka pau e more pure anga me he pare mia ko ni pa mo e pāti e kakai o ne kau ki ai. Ka pau e more pure anga me nau tolu. Teke hohaa ai ko ngā ko e fuuola ko ni ka pau e ke te holo lere ai pare mia mo pure anga. Solo, ko tu ia ko ia he kai ke hange ko lawe ko tu ia ko o kai ke lawe ke mau hoha a mau to luia ko check in balance pe mau to luia o kai ke mau ko check in balance na maure pe mau to puranga ko o si ka ko hui ko fina ngalo pe o tua ke ya we tanga tai kia ki ai pia mawa o mai ko ke kunga ko ni ku mau ko fina ngalo ne e ki ke puranga ko ni ka fai ange ku more puranga hoko e solo ka usi ha ku tu ia ku e more ke puranga hoko e hoko e puranga ko ni ko foi template ia ke fai taki ai e hoko atu e ai fonua he ko so ka mo ni he kakaia he tainimi o kai te fie ma u ha mafai ia ke fai ake langa fonua pia kia te au ia o kai ke te fu o kai ke ho au pe more pure anga ko ni he kato e hu mai ha pure anga ia i he tu a pure anga ko ni ko tu ia ia he kai pe ke fu mama o ia me he foi platform ko ni ko si fatu ne o kai ke tu ia e more ko tu ia he kai ke more pure anga ia ko ni pe ka pau e fetongi pe pare mia e pe retire pare mia ka ko foi formation ni ko no ia ka tama ko ni si ha tu ia e more pe ko ke time lelei au pito e nia ke fili hoko ke si o e kakai ko hange ko me ko na la bu ko fili ka ko si be kakai si mo be outcome si mo be outcome aya he kai ke te la vai ke whakakui hata ko si te folawe e pure anga ko ni ko langa fonua pia ku tau si o tau toluia ki he langa fonua o kai ko tonga pe solo mo le fa langa fonua mai ngai pure anga ko tonga pe pure anga nia o kulanga a tonga e ua hapai vava o kiniua te ga pure anga te ne fai nga we ko ni ai ko me ko si au ki ai solo he kai ke fa ho ha e pe ka tu pe amore pure anga pe ha pe foto nga pure ko fo nga pe nia e fai ake lue ko lue pe a check in balance pe ha pe me hala ko re a pe ko hange ko lau solo ko hange pe ko pe ko ni neo ngo e mau po ke nga we pe fai pure anga ko ni ka wai pe haki me ai a ku hala ko mau te mau re at pe mau do ria ka na do ko re at ke minista a wa ka ka si ko re ma to ko ni mau re at ki ai ange ko tato ko angkolo ko labu ko te rea pe kita ki ai ka ku la hi au pito me ai ko smart ko labu mo e ngahi creative I admire him on that o ko ai pe ngahi tai me step off the line o kai ke uhinga ai ko fe ai labu ko rea pe ai me ko si of setia labu kita pagi he ko mona kawalabu ya he ngawe ko ni pa ko tamalabu ya ko admire mau he's a very creative person ku mau inga au pito foi kifti a ko ia ko ele kulokula pe o fa ya da ko mama kulokula ane na ke ex ko ia okay malo pito ko tu ko ngata ia eta polokalama ki he ahoni ko e whaka osi pe e whaifikau ka te aha mea te ke fie whama opo mai aki e ta tala noa wha politikare i he ahoni o ko tui he kai ke te mama o ia pe mi he COVID-19 pe mo e tataki ko whahe pare mia ke i malu atonga pe ke i hao e whonua pe mi he COVID-19
Pea ku kai ke te puri e tau tolu no foi muri ni pe mo kina tolu tonga. Ko e fonga na taha pe. Ko e fata i pe COVID-19 o tuku iki he o tua ke ne malu i fonua. Ai ni ko na fa lotu au kai ai. Pea ku tau fa malo ai i he tuunga ko ia ka koe haha ki fa ma popo te ke fra osi aki e ta polkalama e ahoni. Pea ko tui koe lava ia ai polkalama tala noa politikare i he hoatani. Whamalo atu solo e whainga maari, ko whawhitai peke o tua e a mai ki atunga e ngā taanga e ta polo kalama, pe ko whamalo lahi atu ai he whainga maari e solo. Pea, aku, hangai ko lawe, kai ke te ahme ke whama opo ki ai e tau polo kalama, ko tau whama opo peke o tua hangai mea koina na ke lawe whakaosi mai ki ai, ai tau mua, pia koutui koe taha ia e fis mua, o no ui e taki a honi, koe hui ko no lakanga whai whekau. Pia ko whatangane ia mau pehe tohi e hingoa o e paremia, mua hono rewa reni, hono toke tā. So hike tā ke kina, a ene ngau whakaotua, a hono poto whakae tangata. Me mea ko wha mari ia mau pehe tai muhiki ai he taitolo e tangata iki, pia koutui pe e solo koe ngā wele lei taha ko whai he paremia koe ni ai lotu au kai ta mo hufia e whonua. Pia koutui e neongo pe whai ai ngahi taranga e whiri pia whai e hokatau i he kai ke whaurua ke whakasisi e arupea ke lahiange. Ka ku maari e koe e te tā koe ai whiri, ai oho koe ai whiri ki he kakai u nau tu mau he mooni pia moe o tua. O ku hoka whiri a kai alue ke mai ange. O kai ke hoka e pa nau tupula ke maalohi ange. O ku ka hatu unga, o ku nau whiu na tolu hono kumi ha mea ke nau whakaanga i mo ohofi. Whatata gen solo hange kono ohofi koe ni ai hiki koe o e totonge porisile ko ti. Pea ka hatu unga ku pehe tokolahi ko hiki ene porisile ko ti ke ai panga koe tanu aki ha ngai fu mo ua ha feitu. Masi ko porisile ko ti solo mahalo na ko porisile ko ti e tolua fe he ta. He kai ke mau hata kiru ia he porisile ko ti ko ia ke lava totonge ak ha mo ua. Ko whenga mea ko ia ko whe mau beke tau whakakau lo sika. He ko he kai ko whakamatala ko pe. Ka pau ko ai nei mahalo ke tāna ka paangai ke ai ha totonga ka mo ua pure anga. Ko foi tala no e ku ifo ke te ringa. Pe hange o ku mo oni. Pe ave e loto e tokola. Ka ko te sio lo sika kita ki ai. Ko tohi famone le fiha tohi mea ka policia fiha te ai he tau. He kai ke lava tanu ha pelanga ki whare ia he paanga ko e mau ko ia. Ka koe ui koe fwoi whakamatala ia ofa ke whanongo pia tene lava ea taki hala i pia langa i mo e tau whei. Ka koe tuunga ia o tau au kia he ahoni. Koe tuunga ia te mokalati te tau au kia he ahoni. Ko whaampe ke whanongo mai ka kai kogu nau te ke whainga te mokalati ku tau nofo ai murini. Tena wau nau tolu ki he totongi ureiti i he honau api i pehatu ke mai tonga tola e tolu noa. Ke whakarere ke pure anga ka pau te tau whingai ke tō e tui pa anga tui o tō honau ngahi kere kere mo kau no pere na hana tō honau kere kere ke totong te tau totong na toke no pere ko e hui ka totong e tope no pere ke pure anga pa e aule pure anga ke nau wharere ka kato e nau tōle e tau mea. E mawa herewa kai no pere o puke o nau ngahi tofia marawa he tui o puke o no tofia ko me rewa he hoko te tau nofo rewa tau tōli hala he taimi ko ia. Te tau no fore tau tolu i hala he taimi ko ia. Ai koe mea kou whi mau peke ilo koe he tonga. O kui kai koe sistemi o whi hala ki koe tangata ngā ue mahu inga. Pea noua ke mea koe no kuteke he tangata ikpare mea pa mo i kabinet he aho ni. Tau whakafoki pea tonga pea koe wheitu to tonu pea ke tau tangi ki ai. Pea tau awe ki ai tonga hange koe ka wenga ku mau teke. Tau toi foki peke he o tua he koe ia pe tene whakaawa mai matawai. Pupe mua solo ke whaia pēha ki lotu whakaosi ake tau kalama.
Malo. ko hi ko ngā ue koe ko whai hea ni o tua mawhi o mau whawhetai atu ko hi ko ngā ue koe tamai o ku mau he kai ke mau fiu pe pahi i he whamalo ki ho a fio i he tauhi mo e takiha ki whanua kotonga ki he hau o tonga mo ho i ko e whanua pare mia mo kau minista ka maasi kai nā ngā o e whanua au whamalo ka ting nau tolu ko hui ko e whanongo e polo kalama e aho koeni pe aku mau tanga ki hake ho mau mata ki mo unga ko kore pe ha tokoni pe mi o a fio ka begina mo a solve sta tonga pe mo ngā ue ku whai ka mai whakatupulake ange a hono tare niti, whakatupulake ange mo ne ngā ue, pe tāpu ki nange pe mono ki whamiri, ko hui ko e kawe au o kune whai, ke māma e whanua i he talanoa o he politikare, ne whai e ho bātolo aki, a ho tamai o e ki, kai o maa pe mono ki whamiri. Kau ange ting mautol ko toa pe a koeni, pe ki tatake ange ki mautol, teu hono sapate, ku haere mai a whiona ki tau whiohi, ma kore kota ngai manu whawharo si sukalaisi, pe koe kresa mau eko si sukalaisi o whātua koe tamai. Whio he lau maari mau ni ke nofo e ring mau tolu, o na hiri ka whaipeo tai ngata. Amen. Amen. Malo apito e whaifikau, pita pua, wha malo lahi atu pe me polokalama talanoa politikare ke te koe hinga koe whainga maari e koe ni ahoni ko ke tuku mai, me houa taha mo konga koe ni, ke whakahoko ai e talanoa koe ni, ia ko whamalo atu ki he kau mamata, ki mo tolu kotoa pe, me he ngalua pe, me apina, na ke kau mai i he whanongo ki talanoa politikare koe ni, ka tak whamore pe ki me apina ka pau ku i kai ke aloatu e ma polo kalama mo talanoa o whakatatau pe mo e mea na ki amanaki pe na ki fia mau ki ai, ko e enkolo na e fia mau he polo kalama koe ni ke whakahoko, ke wakai, ai tuunga ngā ue koe au kui ai whaiwhekau pe mo e timi ai tū, pe ke whai hano hulu i aki ai ngā ue e pureanga, pe koe hae tuunga o kui ai ngā ue e pureanga, ke langa hake ai e whonua. I he lerei, pe ko hanga ue o tono no, ka lawa ke whakatupure kina ai ngā ue pe a hoko atu. O koe e ka kai o ku nau laine mai ke polokalama koe ni, i ai pe ni ihi pe ngahi kulupu whapolitikare, hanga koe pātoa, pe mo pāte e ka kai, pe mo ni ihi pe whakafo itui te nau hoko mai, o hoko atu e talanoa politikare, ka mou kātaki. E ai pe e tokotaha e talanoa, mahalo te ke fia ai, pe e tokotaha he kai te ke sa ai, ka koe anga ia e tau talanoa politikare. Pe te hoko atu i heue ki kahau, ko tui pe e vaven pe whaifikau, ha lava o whainga maari e ke hoko atu ai tipeiti na e whai amanaki ke whakahoko he wikeni, ka toki mahino e toki whakahoko atu pe, pa ka te iai pe ha whainga maari he kahau e te whakawhi atu ke hoko atu e talanoa politikare, ko tui o ku fūlahi apito ai oa koe ko ke teu ke vahe mo kakai i he talanoa politikare, i he polokalama koni, pa e aonga apito pe ia. Ka mahalo ka ngata ia e ta polokalama he ahoni, malo apito ho mo mea mai, ka mo mea, ko a Sylvester Tonga, pe mi he Vipon Media, pe mo whaifika o pita pua, pe mi he timi ai tu, mo mea malo apito.